Suva gradnja ili rigips predstavlja brz i efikasan način gradnje, prati savremene trendove i predstavlja pravu budućnost u građevinarstvu. Kada govorimo o suvomontažnim sistemima, u kompaniji Cerovo možete pronaći brand Rigips. Kao i celokupna Saint-Gobain grupacija koji pripada ovaj brand, oni su nas već navikli na inovacije i na inovativne proizvode koji olakšavaju posao majstorima, a na kraju i dovode do boljih rezultata i do boljih karakteristika vaših objekata u kojima ih ugrađujete. Danas ćemo govoriti o svojevrsnoj inovaciji koja se koristi već u Evropi i u svetu, međutim na našem tržištu je relativno nova. U pitanju je GlassRock X ploča koja predstavlja potpunu zamenu za nekadašnju cementnu ploču. Naime, o čemu se radi? GlassRock X ploča se koristi s polja prilikom postavljanja suvomontažnih sistema na vašu fasadu ili unutra kada koristite suvomontažne sisteme u prostorijama gde se nalaze bazeni, spa centri ili saune. Ova ploča je potpuno otporna na vlagu i predstavlja potpunu zamenu za staru cementnu ploču koja je bila čak i do 3 puta teža i 3 puta skuplja. Kupcima kada ponudite neki proizvod koji je jeftiniji, oni odmah pomisle da je to možda proizvod koji je manje kvalitetan, međutim GlassRock X ploča ne samo da unapređuje vaše karakteristike, već će vam i uštediti dosta novca prilikom postavljanja. Njena bitna karakteristika jeste da ukoliko je postavite na vašu fasadu, vi 12 meseci ne morate postavljati ostale završne slojeve i ona će zadržati sve karakteristike kao kada ste je postavili prvog dana. Što se tiče GlassRock X ploče, ona se jednostavnije postavlja u odnosu na cementnu ploču zato što nije potrebno previše radne snage da je podigne i da je postavi na podkonstrukciju. Za nju se koriste Vario High ispune koje su, da kažem, bolji karakteristika od standardnih ispuna na spojevima iz prostog razloga što će ova ploča biti izložena najverovatnije direktnim udarima vlage i koriste se specijalni vici koji su takođe nerđajući i koji su otporni na vlagu. Sve ostalo je potpuno isto i ono ne iziskuje neko preveliko vreme postavljanja u odnosu na druge standardne ploče iz rigipsove ponude. Što se tiče sastava GlassRock X ploče, ona se pravi od staklenih vlakana i u njoj u stvari se ne koristi kartonski sloj koji se koristi u ostalim gips kartonskim pločama. GlassRock X ploča je potpuno zdrava, ne oštećuje ozonski omotač i pogodna je za život ljudi, to jest ne zagađuje čovekovu okolinu i životni prostor. GlassRock X ploča se može pronaći u maloprodajnim salonima kompanije Cerovo, u Radanovićima, Budvi, Sutomoru, Baru, Ulcinju i Podgorici.